kar... O, Gaja! Tukaj je šola, ne sedi se na mizi. Gaja! Hoj! Babi, kje je moj telefon? Lej, v nebesih, Babi, kje je moj telefon? v nebesih, poglej gor! Babi! Na, juha, pa še žličko. Pa babi, kaj ti je? Zakaj si to naredila? Žličko! Pa zakaj si to naredila? Zakaj sploh obstajaš? Dio! Na, juha! Pa lepo se mej. O, Gaja, danes je tvoj dan. Kaj si želiš za kosilo? Vse na mir. Ja, okej. Vse najboljše, Gaja. Rada te imam. Babi. Hvala, babi. Oprosti mi za prej. Ja, vidiš, boš, da si s tem igraš. Telefon ti samo kvari možgane. Babi, si kdaj igrati mikado? Seveda boš videla, kaj te bo stara kukla naredila. Ker mislil si.